Ostaje veran saradnik i pomagač grupe FAR, nadam se da će to biti i u buduće. Tako da zadnjih 10 godina uglavnom radimo motoskupove širom Srbije. Učestvovali smo u ovoj proboji blokade na Kosovu 2008. 2009. godine, motoskupovi i van Srbije, Crnoj Gori, Republici Srpskoj. I dalje se zvuk i muzika bazirala na čvrstom hard and heavy zvuku, autorskim pesmama, ljubavnim motivima i bajkerskim motivima. Sad ćemo odsvirati jednu bajkersku pesmu, dok ćemo stići, to ćemo vidjeti, što kaže, ipak smo mi već u nekim i godinama, ali idemo dalje, pa dok stignemo. Čekaj, zaboravio si najvažnije, čini mi se si zaboravio. Zoli ste ovo. Pesma, melodija večna koja je prodata u milion primjeraka. Koja je to bila? Si rekao to uopšte? Jeste, rekao je. To je rekao. Sve što želim u ovom trenutku. 1.989.000. Bravo, bravo. Dobro, 789. 1089. Miliona sam. Važi.